Franka Tuni abedi echema Dr. Alaji Mahmoud Baumia utu Franka ma NPP ye Dr. Matthew Opoku Prempeh dodo na efeno na pose NPP amanyoko no edi obuo ne anidie ema ahemfo ye oman ni nyina ne se ahemfo no de NPP ye wo dia enti abibia no wo koto a na chese da so mo somo mbo mu ase no bekoso aso de obuo ne anidie ama ahemfo Ghana ha. Dr. Matthew Opoku Prempeh etwana probono so Asante mantemu a wakogina offense south about on pesuya eso odene nto abonu kopie offense man hene enne ahemfo enim okasa ena oditu just say the nanon party the nanon usri the nanon Asante the nanon one cry the nanon one guna and a cabo na beti and a creme for penny for a Ghana the cabo na beti and NPP na you put in our woman and nana your friend NPP and yet say if that's a call house to house be a bedroom be a cook young cook rura uncle strap pipe uncle string uncle strap quanchra you call your cousin no credit and which Mashib Jenny Jim Moment for offense south Dr. Ezekiel Opoku editor just say na ye call takra we nyina te pass and ye diko na NDC phobia wo we dey mitum rekra amechre say Amenfi Central MP honorable Aka and Apak honorable Apak on be I'm say hey Apo dia boye ni papa woni nyina mu no offense man hene na nadwamena kenten e de sansemi etudwa penifo ya yeti NPP fenso ka jo ya nana poka ya no question na nanom ya peja NPP jo na fenso efiri wono be sinne jo NPP ya ne wo jo na abi sene jo ya tu abanko be bia jo